Tuni chlai B.Goshen to kanan veng-Ebenezer lampi hi atho de in hitin atho jing in kenga china thei ding gari a chi chu kho point kenga wang chu abui be se in gari lin jong chi hin hi jong le lampi hi a hoi mo wa jing in kenga chi ho again thei ma win hi Arun hoi dan chi ta na lu di chu a hin langa hin amale ma changa ki volunteer jing Gl.Chochon from Ebenezer ama hilanga Ebenezer long kichi phaipe na la hin hitin ahungin ama se in chulai mun hi lampi tui ahung tha thain nala alain hi John ipi na gela chi koi mangan silovya chulai hi nahung thep jing ham kha koi ma zoi nga si poi gari ai chi le nomin nga chi ho de gel ha ka sa le tong ke nga khung ji phala ha ka sa in le cha chu ina ka cha tu pheng ga khung bol le acha cha ale hi chi na bol apa na chu tui hi kang chu man muam e hoi teng kang hi nui la hong ka bol da na chi choi na da la chu yem chalo ni lai ni hoi mai la cha ka bol na na fel mo nge God bless you God bless you thank you and I wish you all the best for your performance and upcoming performances. Upcoming talent hunt winner. Hopefully. All the best. So let tuni na Thilpha bol hi kan ki pa pi besenin na chadon na ding thamkhat na kapin humin atam choi poi na chadon na ding in izat kapuang kapu zau si abon na pilang lagi kin ki machana di ka nei lau de hin zani yo na chadon na di chop de du e ka ki pe na he ve lang la chibe te ji la ke ba na okay ki pe koi som ka na to that's my boy that's our boy ai lo le na masadi ta ta zo ta ale na tu pe to ka ve ga ki posti kalung lagi sil de sam pong ki zo hoita chai hita